ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ, G20 ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯥꯊꯪꯕ ꯁꯤꯇꯤ ꯕꯦꯡꯒꯂꯨꯔꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ 20 G20 ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ, ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ, ꯗꯥꯏꯂꯣꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯃꯦꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯦꯂꯤꯒꯦꯠꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯂꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯊꯥꯀꯨꯔꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ G20 ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯕꯦꯡꯛ ꯆꯤꯐꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯅꯟꯗꯤ ꯍꯤꯜꯁꯇ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ G20 ꯄ꯭ꯔesidency ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ इराय नुमित्ता तारी लाल अदुगिदमक रूसियादा मरान सिउ यादना डिप्लोमेटिक वारोइसिन अमा डिमांड तौदुना अमसुंग हौगिबा सही हेनबदा रूसियन ओइल लैबदा हेंगतुना इंडियाना लाल अदुगी माथांगदा नकल अमतदा यावदबा फिरेप लौरे। डिकेट कयागिदमक रूसियाना इंडिया की मिलिटरी इक्विपमेंट की ख्वाइदगी चावबा सप्लायर ओइदुना लागली। खा एशिया लेबाक असगी फार्मास्यूटिकल पोथोकसिंगिदमक मरिसुबा ख्वाइदगी चावबा मार्केट अदु ओइरे। सरुक यारी बलेबाक्सिंग अदुकी मनुंगदगी अमगी सेंट्रल बैंक डिप्यूटी गवर्नर अमना मसक ममिंग पोंगदोक्तबा वागांगबदा रूसिया यूक्रेन लानगी मतंगदा लेबाक क्याना मथक मथंग वागांगबा पामी हाइगे। रूसिया अमसुंग मखोय मसामना सैंक्शन सिंगी इकोनॉमिक इम्पैक्ट खनबा पामी मतपिनबा हाइजबदा न्यू दिल्लीदा रूसियन एम्बेसी अदुना खुदक्ता पाउखुम पिरखिदे। कोविड-19 पेंडेमिक अमसुंग यूक्रेनदा थोक्लिबा लान अदुना थीना सोकनख्रबा अवाबा तारबा इकोनॉमी सिंगिदमक्ता डेविड रिस्ट्रक्चरिंग होननबा G20 फाइनांस मिनिस्टर सिंह अमसों सेंट्रल बैंक चीफ सिंगनसु खननबा आशा तौरे। टैक्स सर्वे मथुंग अखोय BBC की दमक लेबली अन ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्लियामेंट फोंदोखरे। UK द हेडक्वार्टर ओइबा BBC की न्यू दिल्ली अमसुंग मुंबई ऑफिस सिंगदा हौकिबा चैवलदा नमित हुमनी हेना इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे ऑपरेशन सिंग चथकिबा अदुगी मदोंग ब्रिटिश गवर्नमेंट मीडिया कॉर्पोरेशन अदुबा अमसुंग मदुगी एडिटोरियल फ्रीडम अदु पार्लियामेंट कन ngaktokre। ngarang leba pokpo numita House of Commons da hanglakhiba athuba wang amana chathariba investigation amagi matangda IT department adu da siriba marhan sing duki matangda government amad piroi aduba phaba democracy singi oina media freedom amasung freedom of speech tangai fadana mathau taba masak singni haina setna palladuna foreign Commonwealth and Development Office FCDO Zonal Office amana paukhom biki। FCDO की Parliamentary Under Secretary David Rutledge India का पाक चौबा अमसुंग असेट पा मरी अमा लैनाय मदुना अफबा मौंग अमगिदा युकेना वाथोक सिंगी पाक चौरबा हिरम अमा खनरबा याय आइके। अखोयना BBC की नमक्ता लेबली अखोयना BBC दा फंड पी अखोयना BBC World Service मरु ओइ खले अखोयना BBC की एडिटोरियल फ्रीडम लैबा दो पामी अन मिस्टर रुटलीना आइके। हरबो वाथोक अदुगी मतंगदा अनोबा पाउसिंग अदु कमस्ता खंगलदुना इंडिया की IT डिपार्टमेंट अदुना फेब्रुवारी 13 दगी हौरगा फेब्रुवारी 13 लोइसिंदुना न्यू दिल्ली अमसुंग मुंबईदा लैबा BBC की ऑफिस सिंगदा सर्वे अमनि हाइबा दु सथगी अन मिनिस्टर अदुना हाइगे। BBC ऑपरेशनली अमसुंग एडिटोरियली मनिंग तम्मी हारदुना मिनिस्टर अदुना हाइगे पब्लिक ब्रॉडकास्टर अदुना अमरोइबा थौदांग अमा लौरे अमसुंग FCDO ना गुजराती मराठी पंजाबी अमसुंग तेलुगु इंडिया की लोन मरी यावना लोन 12 सर्विसिंग की फंड पेरे मसी मखासा थकी गनी मरमदी BBC की खुदांगदा अखोय खोलाव अमसुंग मनिंग तंब खोलाव अमम अलेम पुंबदा थान भाइबसी मरुओय हाइना मांगना हाइगे। पैलेस्टाइन इजराइल उंखनबगी पतांगदा चाइना की एनभॉयना नुंगदांगबा फोंदोखरे। चाइना की एनभॉय अमना निंथौगाबा नुमित्ता पैलेस्टाइन इजराइल उंखनबगी पतांगदा नुंगदांगबा फोंदोखरे अमसुंग उंखनबा कोकनबा महि फंगतबा थबकसिंग पाइखनबा UN Security Council दा ताक्सिनग्रे। हौजिकी ओइना पैलेस्टाइन इजराइल की मरी लेप लेतना फिबम सौजिलगले इजराइल की नकल नामदगी ओइबा थबकसिंगना फिबम हेना सोखनदुना कंट्रोल तौबा ngambagi wangma lanthorакle hani United Nations da China की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ओइबा जांग जुना पैलेस्टाइन की इशू यावना मिडल ईस्ट दा ओइबा फिबम की मतंग सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग अमदा फोंदोके। वेस्ट बैंक दा हिंसा कंखलकपदा अखोना नुंगनांग बफोगे
mi thiba amasung phaba gi operation sing khothoknaba amasung attack tawbagi thodok singna angang sing jauna mi samsi bagi thodok sing leptan thokli magna haike Jerusalem gi senglaba khubam sing hanjin bang thokli amasung puari gi mari lenaba saktam da toina singnari khana bahawbagi thong sing amasung makal pombagi kahen ba wahai wata sinabana ongkhana ba amasung muknaba leptan hengat ali hana magna haike Israel na West Bank da khunta lekta bagi thabak sing leptan sangselakli tha asi agulakpada government na West Bank da outpost mapan legalize tawna ba amasung settlement unit lising tara sanana ba firep lak to ki amasung firep adu malim gi leba kya da janing da ba amasung nungnang ba pokhan ki aina jang na fang do ki pam da ba thakdok sing asi international law security council resolution se ongkhana ba hengkalak tana ba hanjin haina riba leba ani na yana ba warusin ngak na sada ba international community na hona riba sing ki mayok tani hana mahang na haike security council na aba pi ki ba dangai riba presidential statement aujik le riba crisis solution hana ba maroi ba khongthang amani Laibagani gi yana ba sagot na ba amasung tabakon na pangthok na ba council gi member sing gi asat ba perep amasung sem saraga leiba adu statement adun uli haina jang na haike even sarda da panba security council gi daita sing adu launa ba thabak pai kat na ba council na sem saraga leiga dabani hana mahang na haike forest guard sabri room leiba da nomai samakha gi chu tawraga lamdak ki sa usek sing asi sa faragadra kudong dibat nang laba lamdak ki sa usek sing kanbi duna yokbi thakbi bada Sangbamen po amadi itak lang thakna singbagi infrastructure matik sana leitabaki mami chauna tari telahiba ningthauja Manipur da leiriba forest guard sing ayambana sing da pofi yanba amadi lamai thaba senari ngai dalam damasida saidang tuna hingjariba sa usik kayadi sadan bagi makhutagi kanbina na bakanasu leitabagum tawre Saurang na forest guard samri rom leiba asida leikak na nongmai samaka forest guard sing ki isu tawraga Lamdam asigi sa usek sing asi sa faragadra abasi asobo hang amo hore Loina da lamdam asida sa usek sing layik na da pamatik jaba hidak amadi makoina sa ga da pamachinjak phangdabadagi awaba kaya mayuk na vra haibagi uhang amasul lakli Ngarang ayuk pung taraga mathorom tabada loktak park ki nongsu thangba saruka ma oiriba mai Imphal Firal bungda pokpada kuidriba mapiga khainarba karja saji masa lerambadagi resku tauki Kharsa sasi maza adu mai Imphal dagi leitan them Hemanta amadi leitan them zeki na nga phaba chatpada makoi gi farm manak ta satpa ngamtana leirambadagi thengna duna Unique Wildlife Protection Committee Manipur gi volunteer sing ta pau pirakpadagi khudakda committee gi member sing amadi Wildlife Crime Control Bureau Eastern Region gi apun patim amada sangsin duna rescue tawki bane Kharsa masa asi mavi kai khaina gi badagi mabuk thak tabana masa son thabadagi khudaki wewa Parset pira pamatuk Manipur Zoological Garden ki veterinary hospital da makhataba laing ki damak thamke Adu masa soksen khibana hen na kanba ngambau khide Kharsa mapi adusu sadan pasing na fa khraba matung masa ase hundok lambo oigani hana thajai Bisnupur amadi mai Imphal ki lona basarwasi sadan pa mioi singi lam usek phawam sangai amadi Kharsa saji phapam moirakle makotu nong mai paiba tawba ngamba mioi singna Athingba kya leirabasu akiba amata yaudana satan bagi thabak jathari Oza leitaba college makhatana thambam tokte KKL Oza leitaba college makhatana thambam tokte aina kanglaipa kanbalop KKL gi zerola man hairi zerolas na hai Manipur da leiriba college kya marom mairoi leiraga oza matik sana leitaba college amda parkha toram daida khak mairoi uba college mayam leire asigumba kya asna aikoi ki tungi Yumbiral oirakadaba kaya gi punsi mangningai gi maram oirakle College ga the approval jaudana guest lecture on the policy manga taruk khak phangdona leiri masi education department eng sinbida basu hajari Madik jabo oza sing thambi do tungi yumbiral oirakadori ba mai roi singbo matam chana kanana po hona drabadi khonai ase so tharakna bagi masa kham oirakani maramadun oza madik chan leitriba college sing da award po oza sing pibiduna Mairoi singi punsi kan biu aina KKL na subminister gi pongning sing silagli Nongse sengdabagi sang wangkhalakpana Assam da angang kaya nare Yimthang nariba state Assam da hogiba tha amrongi mamangdagi oful waiful amadi amotpa yawa nongse sengdabagi sang wangkhalakpana maram oraga Laistil ama sandoraglabra abagi singnaba leire hari agency dagi paugi matungina saliba asigi sahi asigi manungda sahi nauriba tha taruk dagi namanga phawagi manungda leiva Angang kaya Guwahati Medical College Hospital GMCS da laikana kre. Hauki bapung kulum doi gi mamang dasu angang kuntra ga taruk laikana ki
angangsing asigi manungda angang kunga mangadi respiratory infection nabaram oraga bronchiolitis pneumonia amadi asthma na nabani ana doctor sina phangdoki oirakliba pibam asida GMSI superintendent abisi sarmana miyamna marksina phamadi pigliba angangsina imungdagi mapanda kahena thogandaba school kariba angangsing lokotpam thokpa section thorang lokanana khagan khre hairi Central Control Bureau CPCB gi National Air Quality Index AQI gi madungina Guwahati gi air quality asi yumsagay sa nabit pawuda 307 po yam nemna layri hairi Central Pollution Control Board gi National Air Quality Index AQI gi madungina Guwahati gi air quality asi yumsagay sa nabit pawuda 307 po yam nemna layri hairi makatarakwa atopa editorial gi kalam amada lello sing amasung tamda mafung phana salalo State da sanariba lamtugi sana kangrol lo asi di Manipur Land Revenue and Land Reforms MLRN LR Act 1960 asi Indian Parliament in kumza lisinga magasampan umpugi September tara khumdo di sem kibani yagasi singilam yaudana state asi ki mafang khudimagda sanagadabani State Land Law MLRN LR Act singi sarukda sanadaba asne state land asi mafung phaba loni haina lawbada madakjadi haina lawi madakjadi haina lawni state amagi land logi sana kanglonda singi saruk yaundaba asina marboraga singmi amasung tami anigi marakta nungsinadaba amadi tokhainanabagi wakhalon selhanadabagi asoba maram ohelle singa masung tam anigi miyam puramak nungsi sana na hingmin hanadaba honabada state land law MLR NLR Act 1960 asi amend tawduna egasi singilam da susan handuna state land logi mapung paba uwan tok land ba mathaw dai Indian Parliament asem kiba state land law as the state lang ang mathaw tarabadi khanghan cheron notification tawduna singilam amada na dragana mapumoy na dragana masit oina egasi sanhan bayai loina na singi saruk extension tawbayai haibasne masimana singi area habidi sadar hills ki manung dalaiba cycle Kangsu Kangpopi ki mafam khara Sandan district ki marung dalaiba more amadi Tampak katay na khul khara amasong Tamenglong district ki khawpum Tampak Susanpur district headquarter da MLR NLR Act 1960 sanaduna law inkolgi land law system sanaduna lagli Manung hanjin basing ki district sing dasu ekasi sanhan bagaloy na da sing ki saruk da layriba umang sing ngak sena na preserve forest area so extension tawduna umang sing mafung fadangak sen bagi tabak lokhalabadi mahausa gi khal kaibadagi pirakpa saithengda miyamna mayuk nariba awaba singdagi ngakthok pangamdana state asigi miyam punamak nuwaina hingbagi mapung phaba mahau phangan bangamgani lona singda state land law sanarabadi state gi revenue egadhanduna sen lon gi phibam phagadan badasu chauna mateng oigani singil lamsingda yimthang nava state singdagi ural lona da sanglakba singmini haijaba mitop sina khunda laita sin bagi wathok leiriba asisu mafung phana control to bangam gani singil lamsing da lamtugi sana kanglol laitabadagi village safe khulak basingna kusira si tawbadagi khunja singi mafamda lamtugi mafung pha phak phangandabagi madakta makoigi aning pambagi makhada upal wafal yantat ba lamai thaba jomin cultivation tawtuna mausagi khalda akaiba thogan batana tanam yambo mai karbasin jaktul upanana ba afing poppy pambi sing paktana na thabagi tabakta maning tamlakhibani Lelogi sana kanglon iya kamagi makada sana riba parang kaya amadi mong mataw yatok tuni hiya na paba punsi mahing amadi nena tabad lamgi mapu wen bagi taurang ni Lelo sana daba miyo kanglo bado sanga gum apang ba na suna ba amadi mapanggal kan bakang pura tawning bada tawboy rakani ngasigi society da lamtugi sana kanglon sep tu na mayamgi kwadi ki parway ba economy asset way ba si lamgi mapu way ba adubo society adu na masakhang duna lamgi mapu ni ay bagi mapanggal lay ni hingbangam libani Kaksing district ki land records sing lampenda laiba Directorate of Settlement and Land Records ta bugat khre land records sing Kaksing district headquarter ta lehna ba thabak to onthok trabadi khongjang changsilagani organization Kaksing district land records sing lampel imphal laiba Directorate of Settlement and Land Record da bugat khituna land record ka mari leina ba se sang tan thokpada miyamna kham thengna awaba mayok na re Land Record sing Kaksing district headquarter da lehenna ba thabak don thok trabadi khongjang changsilagani ana joint non government voluntary organization JNGBO Kaksing ki zerol amana haire zerol asna hai Kaksing district ki manung da leiriba mafung ke abadi village 57 Kaksing Kulen 58 Kaksing Kulen 59 Kaksing Kulen
69 Mayak Lamjau, 710 Langbaidong, 72 Lamjau, 70 Nungu Sanamahi, 52 Palel, 49 Karhongdagi Land Records Lepom Thokpa, District Headquarter Ki Mari Lenaba, Office Dagi Lampen Leva, Director of Settlement and Land Records Ta Pukhat Kituna, Land Record Ka Mari Lenaba, Sesang Tanthokpa Matamda, Miamna Kamthengna Awaba Thengnare. Kaksing District Ki Miamna Bus Tung Tuna Amadi, Gari Whiten Impal Tana Satpa, Aduga, Lampen Jauna amuk chat pana sel thom yapna changale aduga amuk chat pa matam dasu thabak losinba yadaba kya yauri haire serul sinai sel len sarve ki darkar lehrabasu murder ko video kaksing diski mari lenaba office ta lefam thogi loina field satuna survey tofam thogi atoba district sing len record sing di masa gi district headquarters sing da atumak leng dana thamle miam gya wa yeng biduna len record sing kaksing district headquarters da hanagum Thambinanaba JNGBA Kaksing na Manifu Lengak ta mamang sahi lesing ani kun gani thogi September taraga taruk amadi October kun gatareta wakat se pisin ke wakat se sing pisin ba amadi wakat mi phampang thoklabasu len reko sing aujik phawa purak dana laire tanpham masida asak kumaida gi aijin bagum tha asigi kunda len record 62 Kaksing Wairi 63 Kaksing Wairi, 68 Hyanglam, 61 Lausipat, 67 Karongpat Yauna Stel. Almila su Kaksing District Headquarter dagi mafam kangtana pukhat khiba ki pau laire. Kaksing District Headquarter oidan administrative conventions lehengadra khalamba aduga pura Taiwanare. Atamdana district asiki mafam kyagi len recording pukhat khiduna miyam uhaliba posting Tariba mafam do office ka duna miyamgi seba tawphangam loidaba office in district asida thambigano athoba matam da pukhat kiba Kaksing district ki land record sing Kaksing district headquarter da lehna da maripo lenga ki mari de department ki pong sing silagle ngasidagi February kun gadi thoi dagi numit mangani ki marungda miyamgi dabi asi thabak ta onthok trabadi JNJ YO Kaksing na miyamga loina da democratic oiba khongjang mathaki numit gi sangsilagani haire makatarakwa atopa pauda Ukraine ki lan marakta China amadi Russia na lebak masen ki oiba mari sagat khre Biden da Eastern NATO ki leader singa unaduna wari sanaga dawri Ukraine da sokna ribal lana si sahi ama mafung parak pagining sing torom pang thoklam dai ki matam asida China ki makok tangba diplomati wang yingna Russia na khongsat pang thoktuna Vladimir Putin ga unaduna sanagi bada wang na lebak masen ki oina lainari ba mari pagalak pang ngamliba asida taramna okre an official report amagi matukin da fang thokle Wang na China amadi Russia ki marakta lainari bamari asi taramna okladuna haikibada China amadi Russia ki marakta lainari bamari asi kanagumba atopa party sing pressure nadragana moithem da satmangam loi leibagani ki marhi lainari bamari asi akanba am oina atumak laigane China ki wandadi Russia amadi Ukraine ki lan asida neutral oi haibagi wafam lai haiba taragasu Russia da diplomatic ki oina support tawduna lagli bane US ki official sing nasu China bo Ukraine ki lan asida Russia da support tawrakani haibagi nunang ba lairi Margas dengasi US ki President Joe Biden na Eastern NATO lebak sing leader sing unana ba thorang tawre masi maruina Russia na Ukraine da satharibalan asida nungnang ba pokpa sang hengalak padagine Russian President Vladimir Putin da lauthoki bo wafam amada United States ka aroibo ina tawna ka da suspend tawre hai krabane losing bani asina pi ki ba space da US amadi Russia ki maragda moknabagi thawong se hengalak pagi mamitari China amadi Russia ki marakta lainari bamari asi international ki oina tangdu leitaba fibam amalektaba asida sangeng ambasu oire masiaset pamari oina atumak laikani hana wangi warol adu fangdoke wangi na Putin ga unadri ke mamang da Russian foreign minister Sergei Lavrov ka su unaduna wari sanaki Russia amadi China ki marakta lainari ba asi sarang na fibam amalaiba taraga su sesen ba fibam amada lagle leibagani asina amana amagi interest da defend tawna ba kitamakta sem saduna lai China ki leader Xi Jinping na saliba sahi asda Russia da khongsat pangtok na ba thawrang tawri aduma namak numit tarik na singbadi sapsana lep laitre markas da US ki President Joe Biden na Bucharest da NATO ki Eastern Flank ki lebak mapan ki leader unana ba thawrang tawkre NATO ki Eastern Flank ki group asida Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia ana singba yauri Biden na NATO ki Secretary General Jens Stoltenberg ka Poland da unagane Hauji Ukraine ki lan council laki basara kasida Russia ki state Duman lebak asibo strategic arm rejection da sarukya bagi suspend law pass tawkre lebak po banumita President Putin na Russia po new start da
पार्टिसिपेंट तौबगी सस्पेंड तौरे अन लाउथोख्रब मतुंगदा रूसिया की स्टेट दुमा लो असि पास तौखिबने न्यू स्टार्ट ट्रेडी असना रूसिया अमरी यूनाइटेड स्टेट्स की मरक्ता लेरिबा आर्म कंट्रोल तौनरबा एग्रीमेंट अमने इजराइल ने वेस्ट बैंक द रेड चतबदा पैलेस्टाइनियन तरुक हाटख्रे इजराइल की लानमिना ऑक्युपाइड तौरिबा वेस्ट बैंक सिटी नेवलस द रेड चथकिबदा पैलेस्टाइनियन तरुक हाटख्रे अदुगा क्या अमना असोगबा नंग्रे अन पैलेस्टाइन हेल्प मिनिस्ट्री की माइकेदिगी फोंदोरकले इजराइल की लानमिना चथकिबा रेड अदुदा मसागी सही कुलुमदोइदगी हुंबुतरा ने थोइ फावगी मनंगदा लेबा पैलेस्टाइनियन की मियो तरुक सिरे अन हेल्प मिनिस्ट्री की माइकेदिगी पीखिबा स्टेटमेंट अमदा फोंदोगले मियो यांकै रोम हेनबना असो ओपन नंगबदगी होस्तानता लाइखनरी हाइरे इजराइल मिलिटरी ने कन्फर्म तौखिबा वाफम अमदा वांग थंबा वेस्ट बैंक सिटी नेवलस दा ऑपरेट तौरिबा फोर्स ना अरेस्ट अथगी हबगी वाफम कन्फर्म तौखरे पाउजे की जर्नलिस्ट कांगू अमनसो इजराइल की फोर्स पैलेस्टाइनियन सिंग द टियर गैस काबगी सक्तम उबा फंगे लोइना द लंबी द टेर मई थाबगा लोइना इजराइल की मिलिटरी व्हीकल द दुंगना थोंखे इस यूक्रेन द रूसिया ना सथबा मिसाइल स्ट्राइक द मिजमनी सोगनग्रे यूक्रेन की नोंगफोंग थंगबा द लेबा खार्किव की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी लेबा मफम द ngasi रूसिया की लानमी सलम स्ट्राइक चतबदा मफम अदुगी मिसम अनि काहेना असो ओपन नंगनग्रे मफम असि ईस्टर्न यूक्रेन की ख्वाइदगी चौबा सिटी अमसु ओइरिबनी अन यूक्रेन की ऑफिशियल की मेकेदगी फोंदोरखरे यूक्रेन की ख्वाइदगी चौबा सिटी अनि की मनुंग द अम ओइरिबा खार्किव असि रूसिया की गमखैदगी सौरकना किलोमीटर 18 रोम लापना लेबा मफम ने आरिबा मफम असि द सही अमगी ममांगदगी रूसिया ना यूक्रेन द लंदाबा हौरकपदगी लेपतना अटैक तौरकिबा मफम ने यूक्रेन की प्रिलिमिनरी डेटा अमगी मतुंगिना कीव की डिस्ट्रिक्ट ओइरिबा खार्किव तंगसी रूसिया मिसाइल स्ट्राइक मरीलक हल्ला सथरखिबने मॉस्को की माइकेदगी खार्किव की इंडस्ट्रियल फैसिलिटी सिंह असि मपुंग फना मखन तखनदबगी पांदमदा कापसिलखिबनी अन खार्किव सिटी की मायर इहोर टेरेखोना टेलीग्राम दा थागलपा वरोल अमदा फोंदोरखरे मफम असि रीजनल गवर्नर ओइरिबा ओलेना फोंदोरपदा तोंगान तोंगान बा मफम अनिता मिसाइल अटैक दुदा सोखिबा मिसम मनी अदु हजिक साफाबा फिबमदा लेरे अदुमनमक असोपसिंग अदुगी चपचाबा मौंग मतौदी फोंदोरखिदे अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागसरी चैनल असिना दोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरमलोइना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमखाना थागसरी